Kuri na imwe cia thibitari cia andu kiumbe ciirikanite gukorwo ikirihia marihi ma iguru gukirio ria gubatie kuri arwaru aria makoretwo makihuthira kandi ya NHIF. Kuringana na minista wa ugima wa mwiri Susan Nakhumicha, hindi ya guthurima mihango ya ugima wa mwiri kaunti-ini ya Bungoma, thirikari iri maitho kung'ethanira na thibitari iria ikoretwo ikihuthira wara kuri arwaru. Kuna hospitali moja mtu amekatwa mguu ya left mara 3. So unashindwa huyu binadamu akikatwa tena huwa inamea anarudi ama namna gani? Unasikia namna gani? Nakhumicha ahinyiriirie ati thirikari ni gathikite mitaratara mikinyaniru ya gutigirira muingi ni wamukira motungata maikiro iria ciagiriire thiini wa thibitari cia muingi guothe bururi-ini. Kenyans are going to access healthcare for critical illness through that fund. So wewe ukigonjeka umepatikana na cancer, details zako zinachukuliwa, serikali ina take care of you. Sisi kama Senate tumepitisha miswada ya afya ili fedha ziende katika hospitali na zahanati kote mashinani. Hamwe noguo nioritie honge cia magoti kuhanyukia gutua matua megemaine na cira uria ukoretwo handitwo igoti-ini wigemaine na mutaratara mweru wa kandi ya kuheana motungata ma ugima wa mwiri, agitariria matua macio ni mekuhotithia ministry gutwarithia na mbere mibango iria ikoretwo irugamite. Sijui kama wananchi unajua kwenda kwao kotini, tulikuwa tumesema NHIF tutoa 500 ikuje 300. Sasa wamedelay. But najua hii Januari koti ikiclear hiyo maneno, tutaweza sasa kuambia wananchi wale walikuwa wanalipa pesa ya chini ya 500 shillings waanze kulipa 300 shillings. Ona gukiri uguo Nakhumicha augite ministry ni hotete gukinyaniria maundu matiganite megemaine na ugima wa mwiri, ari ni hamwe na kuongererwo kwa dawa cia kurigita mirimu itiganite thibitari-ini cia muingi. Akiaria ri kaunti-ini ya Nyandarua o ringi, mutongoria wa bururi William Ruto ni ahinyiriirie ati gutiri undu ukumurigiriria kuhingia imwe cia ciiraniro iria rire muingi, iria ni hamwe na kugacirithia ugima wa mwiri. Hiyo program yote, kuna watu wakora wachache wameenda kotini wakakutana na wengine wakora huko kotini ati wasimamishe waendelee kuiba pesa ya mambo ya afya. Hiyo mnataka tungojee hiyo maneno? Tuendelee na hii program ya universal health coverage? Tupunguze ile nini tuendelee nayo? Bas, sasa maneno ndio hiyo. Sasa wakitaka kuuliza wakuja waulize wananchi. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.